Ministarstvo turizma je pomoglo uređenje i ovog predela plaže oko Pivskog jezera i vidimo da tu ima sve više i više zanimljivih sadržaja. Recimo, organizovane su i ture krstarenja po samom jezeru, u čemu gosti naročito uživaju. Za sada, po podacima za kraj jula ove godine, imamo rast broja i posjeta Parku prirode Piva i broju ostvarenih noćenja i turista koji ostvaruju noćenja. Ministarstvo turizma je ove godine dalo određeni vid podrške opštini Plužine u smislu napređenja lokalne javne infrastrukture za potrebe turizma. To se već odražava jasno na broju noćenja u Plužinama. On je već do 1. avgusta ove godine dostigao cifru od nekih 18.000 noćenja, što je i u poređenju sa prošlom godinom već 2.000 više, znači u poređenju sa celokupnim periodom prošle godine. Mi smo iz Beograda, prvi put smo u Plužinama, uopšte u ovom pivskom kraju. Znali smo da je lepo, ali ovako sad da ne dodajem komplimente, ali smo oduševljeni, stvarno. Vidimo da upravo ono o čemu stalno govorimo, a to je ulaganje u kvalitetnu uslugu, odmah daje očigledne rezultate. Upravo smo komentarisali svi, dakle, tu 15-ak nas je zajedno tu došlo, da stvarno da se vidi da se ovdje ulaže u ovaj segment. I evo sve zanimljivija turistima i sve atraktivnija Piva koja nudi naravno aktivni turizam, koju nudi ove prelepe prirodne predele i ulaganje u te sadržaje dali su i jasne rezultate već evo na polovini ove sezone. Vrlo rado dolazimo svake godine, sve lepše, sve uređenije i samo pohvale za upravu Plužinsku. Ove godine smo baš prijatno iznenađeni, visok vodostaj jezera, izuzetna lepa plaža, puno gostiju sa svih strana i stvarno za svaku pohvalu, čistoća, urednost grada, ovo do sada nije zabeleženo i ja se nadam sledeće godine će biti još bolje i kao što vidite u više navrata sam prolazio i Primorjem, ja mislim da je ovde veće interesovanje nego što je dole na Primorju.